Ya ahohu ami badai so ayah, ya ahohu kita sama tisa. Yahowu ira ama ira ina batalifusa maafifu. Maka andi ofeta ita baluo minggu si dua fana pasca. Turia sama soda dani romoda tihala moribat zura luka. Senandesa mitiflahen Yesu yawa bahili. Peristiwa andi lafote ia transfigurasi. Yesu mo ia mengande bahili bere mi bahili ande nunahia lowalani pangoroma ia ia. Simane me informa ia ke Mose bahili Sinai ba ke Elia bahili Hebron. Ira ama ina batalifuse maafifu. Yemangande Yesu tubali bawania banukania afusi takile. Dae tiombaka wa transfigurasi Yesu tinga si oroi bambua-bua ni hagulidana. Bahiza muroi kelowalani sa Musa. Bae fadae sodarua niha si faguo ke Yesu. Ya ia dae Mose ba Elia. Mose ba Elia fo ira ke Yesu sanandesa bawi amania ba Yerusalem. Hebisa mako Yesu. Hebisa Yesu la tema ia ba irudi la furufa ia. Baminolari Yesu Mose ba Elia imane fitiru ke Yesu. He guru sehi naturoi ita badai dama fazehi telunose sambua ke Mose ba sambua ke Elia. Baka badaa fitiru lui ila hadiani wa enia. Lui aboto badadania hebisa mesianik Yesu bahili anu. Ira ama ina batalifuse maafifu. Familatan dan ifaha baka balakin Yesu to balitanda. Wafifu hadiani falo Yesu musi utarai lowalangi sa Musa. Fiaso Mose ba Elia desa ay maguna irege taya ira. Sehingga pewahyuan lowalangi ti falo ia baka baka Yesu melalui faamate bafi mausonia. Beredao Yesus sa Musa zanhere lalare faando. Irege ose ni mga betero lesa ay maguna. Berose na hiyalo walangi so baka bamboto Yesus sa Musa. Ira ama ina batalifuse maafifu. Hebisa bolo Yesu gamakoy talawalangi ina asimana ita maulaw hadia zomasi lo walangi ando. Irege hadia ia fifu zito bali fu amutadang tumpali lala ke lo walangi babi amoy badededa za musana. Amin.